Isma, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi kita. Semoga sehat semua ya. Semangat sahabat. Udah pernah swab belum? Ikutin terus ya Isma Swab. Tapi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya ya. Masih pandemi nih sahabat. Lama banget ya pandemi ini sahabat. Isma harus pulang kampung nih sahabat. Nggak bisa ditunda. Enggak, kampung Isma di mana? Di Bali. Isma pulang kampungnya naik pesawat nih sahabat. Karena masih pandemi, kalau ke Bali harus swab dulu. Kalau hasilnya negatif, baru bisa ke Bali. Isma lagi nungguin petugas swab datang nih sahabat. Jadinya kita nggak usah keluar rumah nih sahabat. Bisa loh swab di rumah aja. A few inches later. Isma, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ini Isma mau swab. Doain ya hasilnya dulu ya. negatif. Oke, begini terus lagi. Oh, tip. Pas ya, maaf santai. Lagi. Maaf. Oke. Ini ya. Ini doang ya? Oh enggak, dulunya A gitu, keluarin lidahnya A tuh dia. Sip. Sahabat, ternyata nggak apa-apa loh, jangan takut di swab. Nah itu tadi sahabat, jangan takut ya buat swab. Doain ya sahabat, hasilnya Isma negatif, biar Isma bisa pulang kampung. Nanti Isma ceritain deh gimana kampung